Aing titiang saking perwakilan kelas 12 MIPA 5 titiang jagi mapidate sadurung titiang mapidate uning ayang titiang aturang pangan jali umat. Om Swastiastu. Bali wisata budaya ide dane panurek semiwah pamenet pacotokan sane kusumayang titiang sekadi sane keteh kauningin katos makin Pulau Bali katun keangkenin pina ke Pulau Budaya, Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, Pulau Sorga, utawi Delas Parades. Sejabe punika Bali kebaos pina ke daerah tujuan wisata Indonesia bagian tengah. Sejeronin inggihe pina ke Pulau Bali kebaos pina ke daerah tujuan wisata. Bali ngamanggang pariwisata Baline pinih dari tarik wisatawane sane utama. Duaning asa punika budaya Baline patut papira mangde prasida ajeg kukuh miwah lestari. Yening budaya Baline sampun rereh utawi runtuh, para wisata Bali pacang taler sayan rereh tur padem. Miwah pawangunan ring Bali nenten pacang prasida memargi antar sane makin iringang baosang asa punika tata cara mangde budaya Baline prasida ajeg kapukirin wekes. Ide dane semeton sarang sami sane wangyang titiang. Para jana Baline sampun dumun sampun kelontak-lontah masyarakat gotong royong nginggilang rasa sagilang sagiling sagulung salunglung sabayang kata saparjana utawi ngelanggerang persatuan lan kesatuan mangde prasida ngemunhang kesukerta kedasar kahuripan punika raris kemanggehang antuk sane pertama mikukuhin tur mengeranjengang sangyang agama punika menganut ring pengamal sila pertuhanan yang Maha Esa. Sane kedua ngilang tata prawerti ke agama segesnyane ngelimbakang seni budayane patut kedasarin antuk kesukertene miwah patut ka taler agama. Sane ketiga ngeranjengang tata pasukerta pawongan miwah skala niskala mapeteges pangde sareng sami ngemargiang utawi keamanan desa antuk ngemargiang daging awing-awing desa pakraman niskala mewah niskala. Sane kapat nincapang pawengruhan kegola miwah skala miwah niskala nenten pacang melajahang raga nerabang daging dasar agama miwah teknologi sangan bekal kahuripan pangupa jiwa. Sejabe punika usaha ngeranjengang budaya Baline kates kedasarin antuk panglibahan pawungan adat Bali nenten inggihe warisan budaya leluhur sane kewastanen ajahan Tri Hitekarana manakadi prayana pawongan miwah palemahan. Inggih niki pidato sane titiang untarang yening ada salah-salah kata titiang aturang pangampura. Inggih puput. Om Santi Santi Santi.